Jesus. Di ka nagbuteng iti-krus, di ka impaidam ta ayat mo, mangiwaragawag kinapudno. Ikan na kami kadi tured ayat mo anasudi, punasem katiki nadakes mi, iti krus mo sumurot kami. O agpumi a Jesus, agputeng kami iti krus, narigat nga awaten ti ayat mo, mangiwaragawag kinapudno. Ikan na kami kadi tured ayat mo anasudi, punasem katiki nadakes mi, iti krus mo sumurot kami. Ikan na kami kadi tured ayat mo anasudi, punasem katiki nadakes mi, iti krus mo sumurot kami. Ikan na kami kadi tured ayat mo anasudi, punasem katiki nadakes mi, iti krus mo sumurot kami. Iti krus mo sumurot kami.